Bog svima, ja sam Ivana. Dobrodošli danas na moj YouTube kanal. I hvala vam što ste iz tjedna u tjedan, iz srijede u srijedu ovdje, što se družimo i što jedni drugima pokušavamo uljepšati ove dane koji su pred nama. A ima ih puno lijepih, jel da? Danas nećemo piti kavu, kao što znamo nekada. Danas ću vam zapravo postaviti jedno vrlo direktno pitanje, a to je kad si zadnji puta, to jest kad ste zadnji puta nazvali nekoga tek toliko da ga pitate kako je. Dakle, da nije varijanta trebam te nešto, pa da nije niti daj mi recept za kolač ovaj ili onaj, nego jednostavno da nazoveš prijatelja ili prijateljicu koje nisi čuo, to jest koje nisi čula, budimo realni, ovdje smo većinom žene, koje nisi čula toliko dugo i da samo pitaš kako si. Zašto sve ovo pričam? Nedavno sam stavila video u kojem sam vam pričala kako sam srela prijateljicu nakon 15 godina i pričale smo 10 minuta i ona je samo pričala sama o sebi i nije me riječju pitala kako sam ja. I puno je vaših komentara bilo na cijelu tu priču, od toga da je to i njezin kućni odgoj i naravno da takvi prijatelji nisu pravi prijatelji, da se ne moramo s njima družiti, sve to stoji. Ali ono što mi je upalo u oči, dosta je vaših komentara bilo o tome da ne volite kako vas mnogi prijatelji zovu samo onda kada nešto trebaju. I razmišljala sam onda o tome kad sam ja zaista neke ljude koje nisam čula neko vrijeme nazvala stvarno samo zato da ih pitam kako su. I malo sam se posramila jer je ispalo da to zaista nije bilo neko vrijeme. Nije da se ispričavam, svi imamo razloga za isprike. Bože moj, imali smo puno posla. Bila sam na turneji s knjigom, napisala sam knjigu, dogodile su se neke stvari, neke lijepe, neke strašne, pa nisam imala vremena. Dakle, to su sve izgovori. Kada nekoga želiš, za njega ćeš vrijeme stvoriti, jel tako? Dakle, za nekoga nikad vrijeme nećeš stvoriti, jel se ne želiš s njime družiti. A ako želiš nekome uljepšati dan, napravit ćeš to i u pauzi za ručak odvojit ćeš 3 minute da nazoveš nekog. I tad sam ja doista uzela telefon, prošla sam po mnogim kontaktima u ovom aparatu koji me sada snima i neke ljude koji su mi silno dragi, koje nisam čula već dugo vremena, nazvala sam samo da ih pitam kako su. I ono što se fantastično dogodilo, ljudi tako krasno reagiraju na to, zapravo ne mogu vjerovati da ih zoveš bez ikakvog razloga, da ih zoveš samo zato da im zapravo uljepšaš dan, da čuješ šta im se događa, da im možda ispričaš šta se događa i tebi. I voljela bih vas danas zapravo motivirati da napravite baš to. Da nazovete one ljude koje volite, one ljude koje niste čuli neko vrijeme i ne tražići ništa od njih. Da ih stvarno nazovete samo i da ih pitate kako su. Apsolutno u cijeloj toj priči bit ćete na dobitku i vi i oni, možda čak još i više vi. Zato što je to tako krasan osjećaj čuti iznenađenje u glasovima tih ljudi kad shvate da ne trebaš doista ništa, nego samo da te zanima šta im se događa. Pokušajte to. Evo, izazivam vas, dajte nazovite barem 5 prijateljica, prijatelja, rođaka koje volite i pitajte ih samo kako su. Jer nije li zapravo razlog zašto smo mi svi na ovom svijetu da jedni drugima pomažemo, da jedni druge radujemo. A na takav način sasvim sigurno ćeš uljepšati i sebi i tim ljudima već, ja se zaista nadam, i onako krasan dan. I molim vas, dajte mi u komentare napišite kako je to prošlo, kog ste nazvali, šta ste saznali. Jer jako zanimljive stvari će vam se dogoditi. Barem su se meni dogodile kad sam iznazivala. Dakle, ne možeš vjerovat. Prekinulo mi se snimanje upravo zato što me nazvala jedna od prijateljica koju sam bila zvala baš s povodom ovim o kojim vam pričam. I tad mi se ona nije mogla javiti. Uzvraća mi poziv u sred snimanja ovog videa i toliko smo se, ljudi moji, zabrbljale da je, evo kao što vidite, pao mrak.
pao je mrak, skinula mi se šminka. Dakle, takve stvari se mogu dogoditi kad nazoveš nekog bez kalkulacija. Nas dvije smo se konkretno dogovorile za kavu već idući tjedan, da jedna drugoj uživo pričamo kako smo. Nadam se da će se i vama na takav način rasplesti sve ove neke lijepe stvari koje nam se spremaju. Želim vam da i dalje nastavite imati lijep dan i želim vam svako dobro, jer uvijek je samo dobro ispred svih nas. I još jedna stvar, vidimo se iduću srijedu. Bok svima!